Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipur. Islam disebarluaskan oleh kebajikan hati serta menghargai lain jama kekerasan dan intimidasi. Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 157. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fabima rahmatin minallahi linta lahu walau kunta fadda khalidhal qalbi anfaddu min hawlik. Mula disebab ko rahmat anja Allah lah puskam jadi jahmah lau hati ngehadap tian kopok. Ki puskam kelakuan ni kekas hati puskam jahal. Katu tian kopok ngejauh pa diri anja sekeliling. Uli kebatiani Nabi Muhammad. Dapo nge-Islam ko Umar bin Khattab, Khalid bin Walid, Abu Sofyan jama kafir Quraisy seunyini. Uli kasih sayang wali songo, ia dapo nge-Islam ko hampir seunyini tanah Jawa. Islam saya benoh hena ngerangkun lain ngegada, Ngajak lain ngiliko. Ngerti ko lain nyalah ko. ngios ko lain hukum hati, Nawai lain nyela. beti hati lain kasak. Kena kalisni toleransi khapa saya disabda ko Nabi. Ahabtini ilallahil hatifi yatun syamha. Agama saya paling didemoni Allah nalah agama saya khalis kayak toleransi. Hadis riwayat Bukhari. Lapah ram nyebar ko agama Islam saya mutawasit. Khalis, toleransi kayak kodrat. Stop radikalisme. Stop ekstremisme. Belum jangan saya pertama. Lapar belajar Islam jama guru saya bersadat telu Nabi. Kelom ko ilmu, bekak ko wawasan. Kedua, lapar ngalih ko kemakahan. Bekak ko pergaulan. Kuat ko uhwah. Kenyin mawat bersikap eksklusif serta mak ngerasa penuh nenggalan. Kenyin mak mudah menghakimi. Ketelu, lapaham sekautan serta mengasihi. Apa penting nih cara kasih sayang sehingga Allah nyawako sifat kasih sayang nih pak kali di dalam surah Al-Fatihah, surah pembuka Al-Quran. Lapaham ngejaga NKRI, Islam Kodrat serta Madrasah Sayhulau. Bugelah pakai Indonesia serta dunia. Allah